West Karbinglong Rongkhang constituency board hoi so polling station ki parlo langlongku monsing terachor Kanam Hansepi arta ningkan thong kebrapho kachingkoi amat amoi arbung arepi Chinglokpet lo keso kachelangji aphan CEM Dr Tuliram Ronghang along kirap kachuhang Lasom si kiso det abang phi Kanam Hansepi pe nang ki thandu na teng prutangte langlongku monsing terang ke inglongang bongsido kedam kewang aphan mesena to warawe la penju padap ke chu ki jun phantami thoi an mate board hol a hithi ansi kai ki tami wangnang po lasom si theria chikloni phai sir ke pani tami arni wang son thak thaksi ingtimen thu aphan hempen board hal hithian ke wang je phan pura nang bardo sitame ke wang boma por hu tovar bengalong kopi ko son penone kopai ke lang nojo tovar long tutpruisi chingkoi phiramat amoyar bungar pi Chinglokpet lo labangso ki so kachelangji aphan achor monsing terang pen tangka kiram chainong chu jorsi hojai global hospital along ki so chelang damno sitame chikro joni ki plengpo anta ki so ta meme danlang lapen thurta thurun elang laso jogalang ni tum non ki so kachelang thuje phan jakong avidetlo Lasi Karbinglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang Karbinglong rat ki sungalong kai ki tami chirap dunver thekdun long si alang litum tami aning kachit hepen ke so kachelangji aphan nangra vek thapusi ke so der ahem to na tumpen CEM Dr Tuliram Ronghang aphan chuningri padopon lo Kanam Hansepi nangli kon chikloyo ayon sociology nangli so pangji chikloyo nang jok sedam nangli tuhan kerap lason avelangdi ave chekonong lelangdi de ko solon de balpi barson de nangli thurun elo bonte nak balong thuran down indal gadi Habis kena loksi, amisi 120. Angki pak ni aja. Nanti amisi tu bisa berbedel. Aku lolo anak cuci di bang lo. Mana nang ni tum ke jup pada bersama la pu borthor silo lohan seo lang bom gadi. Aku lo. Ini macam gente, dukan aja jaga gente uang. Kenon ni nang li keso jon hai thang the gadi. Tenan hem ge son tenan litum machilang bom hem kan somar det lo lokta velung sapi sabrahan lang bangare lo ini masih sudah lo kan keso jon ente son somar sapi sabrat bang lo kan ta ikimin tuda velo lokta velo hem ki bang se de lo ga somar sai di lo ke sapi sabrat ta sapi pak lo kan sapi sabrat bahin dalang di Matung ta cuci orang ke celah ke lo. Nilisi andang lo ke nilisi suide lo na. Keridang lo ke lo han. Aprang sinang liman cethan ikta. Liman monsing terang. Nang li rong ke? Li rong ha lang ku terang rong. Lang ku terang rong. A constituency nala puri ke? Bot ha. Kali rong khang constituency lo di. Buda kadak lo jog jog ke? Bot ha. Borthai so LP school lo di. Kopya pot sin tenang li pinili tu amphan ke hang. Ini pi hang kok ke ni cho ra bang. Lo ha na chi order na ma. Komenti lo. Mars sachik lo tarik sik. Kopya to. Mentu ha? 9 tarik Mars. Mars sachik lo di. Mars sachik lo mane hana jo order ni pu thoi nang. Jo ni pu bot halang sun lo ma aleng along. Kachingkoi ma. Amoi ra pitut pe. Mai ni pitut pe. Tenang li tu. Masih keso, jelang bom lo ni tum long le phelang chai nong. Pini hai ma khum pur tien na chi yar bom lo ma mi te khere kon ta jo pu pur kha jo rek si si phan ke bang khan ko ka bang ke asa o sa du ma lo na chi gi thanang rap ja wat sai na ki dun thai ba si ni tum hana no thurun elang di thurun elang badi ta nang li tuman kera ba belang ma belang badi ta nang kera belang di kona dun ma du ta belang kona keso na si chilang pon bom nang li keso bang na dong ka ta penya kuja global hospital ang Japan lo ani sibet sia dak suri poket to keman hang da masing ga ku su Chinglokpet bang ni te ban ni pu masih ka ginon jang ma han jawan de karang di amala kang nep tu man si ke hang thu aman mana mi rek lang je mi elang di turun elang labangso kirap kilongje phanalang itumpen kachipi pon account holder Kanam Hansepi account number 419067707760 IFSC code
SBI N0004873, GPay number 8453169250. Lapen contact number 8453169250. Alongle nanglu iglute long popsi pachini pon. Dipupen Hilson Rongphar, Carbing Long Life.